Горной луһугар тыһынча 935 сыллааққа 16 тыһынчаттан тахса шүйөһү төбөтө бар боллагана 2 тыһынча 15 сылга ол көрдөрүү бара суога 5 тыһынча 701 теңнеспит. Бу туа билисинеттен манны көрдөрүүгө тийдибит. Бердистахы бүгүн туо вопростары нелени турор бутир боллаха мелиоративный үле вопростары горной луга условията биллерин курду букалин сылларга аңардас бу климат болбаккара дөссө би бу мелиоративный үле өрсылларга ытыллы батактарыттан сүрүн причина урдук болла бу калгаттан холбура дон оттур да сире аччаан турар оттур сир хачыстаты мөлтөн турар. Тый жонун чанаритин алан эрер улартыынан болар подсобный кахестивалаак ылларга кекке өбүллер көрүлләлләре. Келин тый серин үлетигер эдер иччети ити сыхыры үлете суконнан үскәйде көмүскәммәтә элбак кехини долгутар. Деревнени керия хәҗәмәт лөһет көрдү тааппыт, кайым бу батакпыт, государство социальная защитаттан качылабыт деннер үлеләбәттер. Бихәкә үле курды кирен халыктарына ол качылары токтан калыр буллайды. Олен болланы жон сүрәгә хок болан калбыт. Ди сукка соконга итите хайстватын соконугар именно трудовое воспитание ден пунду тохту эбикиллери канады яным. Сака серин экономикатын министры Валерий Максимов олохтоохтору кытта бу сокон тулы кепсетите төһөдө 3 частан ордук таастар таксылаах болла ден жон серге бихирен диелерге талкастылар. Михаил Мордовской Михута, Егор Тимофеев, Сака телевидениеда Горнай.